It's Impact TV Kuki channel hi avela tuni Agenda Manipur Kuki edition discussion ar vezausi kaima Seiminlal kip gani na bon chawin lim na kahin nei kini na hi tuni ke holim na diu thupi choi hi le youth na hi in khang tha te dis nai ho Kuki society a youth leadership in Kuki society leadership hi iti inayo ham adisanai ho Kuki society a jong society tam tai win religious langaw society amin jule ai ho ki vai po na ta salamang society tam ta inai win organization za chom jong win hi chi ho hi leadership quality ho hi isan gya function hi ham hilo ham jule aphat som lo na leadership quality aphat som lo na jule adang dang ho ki holim na hin nei di hi in hisi sun hisi ki holim na di hin tu ni ho Impact TV Kuki channel studio guest ni hong ki kovin ama sa pen na mani su ta la hin nei kating ka ko ma to hinunga Lamnunnem Haokip MSW Amazon Impact TV Kuki channel thalengin limna kahin nei na hi abana to khu golhang Ngamkholal Haokip Relief Secretary KSO Imphal Amazon Impact TV Kuki channel thalengin limna kahin nei na hi ahile ki holim na san pan paising ho hitin na enjoy sai bang chun leadership thu hi ji so amasa penin youth leadership itivin youth leadership hi amasa penin golhang Ngamkholal ko man ching kating youth akiti tinga le ipi ham hi chi hi chamcha na hin sai thai de ham first youth kiti hi eho India government and youth agati tiang lehin kum na chapang kum somanga pa na kum 29 to ka hi ichi age sunga mo hai amon youth active na youth kiti hi country in wang their definition chom pi vin eho India jo kum 15 to 29 ki ka jo youth kiti hin UN hon na pi hutele kum 15 a ko na 24 to ka ho their UN in their youth in definable kit na eho country a to a youth hi population hi 2011 census dung zo ya su 19 point something percent in na 2020 a hi 34 something a hi increase hum de ti amo ka in amo ka kulit dung zo hin na youth kiti jo jo hin khangdon khantha la ya na kum is ichana pan ai chan ki ka jo youth definition ki bol hin na a youth leadership ki ti deng le hin chi youth khangtha ho chu amo chun amo own partner amo own experience knowledge learnable na amo education ko na amon lead and bolowa amon experience and lo youth leadership amon apu ju kitia jo sei ding in ka gel ta pi ahile ki pawmin aile nunga Lamnunnem ko man jing kating hi leadership quality pen hi ai ho khang tha ti adinga hi very important hi ham hi lo ham this nai ho Kuki society hi important hi ham hi lo yo Kuki society in tun ga se in khang to be se nai po bin na abale leader min thang ta zo in nei win cho hin step by step mai in pu yu hin na to hi ama ho hi tu hin episode wang se na bang ki to hela hong thita ho le na khang ta ho ni ong vai pu du hi in chi chun khang ta ho zo hi to leadership langai practice e ha ki bolo wa le English pa ga se ding chun to carry on the torch joy ding hi nei lo do ai tai na joy ati jo youth leadership kiti it's very important ahin and moreover youth leadership is a part of youth development ahin na chi a chun ho youth hong chu ipt ga saida ahead now hen lang to gain knowledge or communication skill hi hen lang community organization skill lang hi jong ni ip lang hi jong le ho chi chilangai ahead uwa erole ikitho kom lo wale society to name la pay ding dan in our min na chun youth leadership is very important and moreover a quality ai ga say kinai le kita na ye important ma jingin bibom te leader khat hiding mi chun a kita lawa zole nala thua se ya hele mi ta asan na jong ju hung ke me the hi in na amale to Kuki society nga se leadership mu hi tuni changen aphala lai na I khang to jing lai win chi chu busy am te kita azi wa hi na ani chen na in ban le tho zong na tolerance like leader hi na zala chu inung ju hon ip thu se no ma ip boina ne ham chu ho chu engei pi alung nem ta engei ya mi thu se ho chu is na positive feedback e bol the ham elole e ma ap na gratitude attitude khat kinai the ham cho jong cho ngai ne khat tho zo nai na ban ke ga se kin convincing power angai ma man he to English power an articulation kiti in articulate kiti hin na e ho emi power wang chu
ทีมตีเดมทีมจงจะฮิกิโลเอว่าทุยเสยปาลีอิติมี attention grab ball เดมโจจง leadership quality ขันกังไงตัวเนี่ยบางเลยจะเสียช่วยเลยเฮโลวินเอโอฮีคุกิเตฮิคริสเตียนฮีวินนะบางเลยพัฒน์เห็นจง important เป็นติงก็เซโนมินเฮไอ้เรื่องหัวคุกกี้ society เห็นจิตเอาแต่นำไอ้หัวคุกกี้ society ที่ organization ตั้งแต่อินวินนะ organization ลินสุดเราเป็นคนสุ่มเจงอาจจะ society ในวินจะ leader อินวินไอ้เลยที่ leader ลาอีกเห็นหัวให้เราเลยที่ organization เนี่ยจะเราเลย society เนี่ยจะ leader อีกเห็นหัวที่อีสัญญาหัว society อันนี้พัฒน์นะอัตโตดอกมาโตดอกเราทำ approach and concept ปีมันจำสันเห็นใส่ทางกอลหังงำเราก็มันในสิ่งนั้น youth ho e society sum ken youth leader he tamin na village level aw min state level aw min na ban district level kiti ho block level kiti ho so min na mala church leader yang man na sia youth ho hina pan la da no he alhang pia at hong ki bat teng le hen dia youth ho hen pan wang juna sata la ve ho society sunga mo hen example aw ga sai ding aw chu wang sit na kitu ho ta bang naไอ้เราเลย village ส่งอาวัดอาปาโฮตุย electricity road นะ connection กิติโอไอ้เราเลย telecommunication service ลงหัวแต่ตั้งนะโซ่ตัวบังที่ฮะเขาโซ่ก็มาไอ้เรา village level โซ่ก็มา village authority เขาก็มาโซ่ตัวบังโซ่ที่ฮะกูลังที่ youth นะ educated ฮอนโซ่ตัวบังโซ่พูดอะไรก็บอกเองเลยโฮเวียงโฮโซ่อีฉันก็อีฉันเกี่ยมขนาดขังโตเห็นเกี่ยละเกี่ยมูดานานะจิจูเห็นอันบางทีเลยก็ใช้ตั้งอาจุ education ลำพังอา youth leaders อนผู้ชนะเห็นที่เอามินนะ organization อมโซส่วนที่จะอามุนมุนอับดำก็มาเอามินนะไอ้โจลำพังอา student โฮเห็นที่ลูกโฮกิที่จะที่ product ที่เดียม admission กี่บอลนั่นดิ่งอ่ะนะfor example Delhi lang keso na ball ho Delhi keso na ball ho to bang na gama gama ko na dia Delhi zona cha ko na admission ding dia keso na ga boy bi ho to bang ho cho to bang very big it is step ka ke ge la na ji ji ho dia Delhi chi khalo jong ki um hin cho to bang ai lo le accident ga to dia tu de dia yong he present dia events kan umin na naute khat bangsit ta apnen pangjang ago nin accident kan umin so to bang hi youth leaders ho keso ita youth ho ai lo le beng songa youth ho to hom le le a tia koi piti solution ki pile ham bol le ham ti ho so ki bol le a na so to bang ai part kila youth leaders ho pan mun chu tia ki mu he mi ta yo ai chu youth leaders ho hen nam sung ve na na hoi tin tong ve ti heอามาหัวรู้เลยอะไรเนี่ยที่ก็ใส่นมเลยไอ้เห็นเลยฮิตเห็นว่าลำหนึ่งเนี่ยประมาณสี่กินกติไอ้หัวฮีเฮาสตั้มเตะเห็นโคตั้มเตะเห็นโคขนาเฮียตั้มโซอินลีเลงากัลเจงเราจังอัตมาตั้มเห็นนะอะไรเจ้าลีดเดอร์ขันหุ่นกิลเห็นดอกที่จู่มีองค์ป่วยนั่งปังจิงอินกิตบังขันนะไอ้หินไอ้เราเลย society ขันนาจังมีเรามันมีขัดกิโมเห็นกิติ so ให้สัญญา impact พลพลอปุลุนทำ means to become a leader you need training นะ training เดอร์การฮี leader ขันฮีดิสัญญาเนี่ยใช่มาโมปันที่ป่วยนะตัวไอ้กับเป็นอะไร society ว่าฮีเป็นแต่มีเรามันกี่ just replacement นะโมปันฮีที่จุด leader บัวลาฮีเลยส่วนอีสัญญาขันนาสูพิธีเดียร์ development เราเราเห็นนะฮีที่สุ่มสั่งไทย comment อีกปีนึงปีนู้นจุฬาเห็นกะใส่ดิ้งจุน่า leader ขัดฮีดิ้งจูเลขาเทปจงไงน่าเลขาเทปเสียฮีพูนจีจงไงintelligence smart จูโหจงไงโซเกนเห็นนะมีขัดมีลมันนะ society ขัดในเรา community ขัดนะมีลมันนะมีขัด leadership มาเกี่ยวกับ open สะจุนจะนำขัดนี้อามาเสียกิสุเสียฮีพูนนะ society ของจูหาสุนาสุเสียเทเจ distortionไอ้องค์ฮี distorted องค์ฮีจีเนี่ยนะบางมีโลจินบางมีขัดบาง leader อินโมปันสับโปตินโลว่าอาฮีละจุนเบียวหิตินอัดทีมขัดเบียจุเตยดิ่งเห็นนะมีงากี่ขบผมละจุนงาละมีงาละจุนขัดจูอัดทีมจุขัดดิ่งเห็นนะอัดทีมจุป้าจุปันสับเวนตินจู่อิลฮันโดว่าอิลฮันโดงาละหิตว่าฮิเล leader ป่าวอิลฮันโดป่าวจูอัดทูงาอยู่หิตินนะกี่หัวคมนั่นในคมเวนติน
i ho society la ipiti mitiale mi kha ilhang ji win ilungu antolo pha sei se ji win he na til bol khel ang pha le sei se ji win ji sei set khel chun leader pawin a bol khel anum ta le ki ho pi hen lang china bol chu mi pin adai po china bol chu hiti zo hile hoin te tin ki ho pi thoi le phadin e hon sei set lang in echi phole mi koi min ja chu perfect lo ji in chun na kina na ki bo tam na hongum do ji chu ho thu neu cha jin ti za hi to ai ga Kuki society ga bet nu le society len jong hi po ve ewanga hi neu cha community neu cha im so kevin ki pum khom na unity kiti ha sathimena bam tele neu cha dim set ji wa dim set mu la jong chun leader neu cha nei kit win chi leader neu cha chun mi jo se lungge ki to lo hi ji chun na iki to thei po ve tin ke no ka sei no mine ai le chalai san a mi sang in society ban le organize ni atam zo tai ki chang na chi hung di mo lo ding gel khat hin na ai le hi chi gol hang ke so Ngamkholal ko mak ke so as a relief secretary khat hin na society wa lo le Kuki community society a hi organization hello le hi ki pun khop na tam ta in nei pau hin na impact hi isan ya phachum lo ham khana ko na khat hum ki kai lo khana ko na khat ki kai lo chi because of leadership quality leadership hall leader hall lungel ji hamai lo wala bp hall lungel ji ham si ep tu dan hi dan nai se organization tam ji ni ti cho na organization tam ai chu dia mi kon khan he dia just to be a leader na is the leader hi nung tun lang mi amo ho quality nei lo cho thi cho mi tan na ke gel la na ba organization jong he atam sa nga na ban koi le sa nga he ta to an jing sa ho masang ako na hoi ta ki put hoi na a chol oi hat sa ding zo he ke lung ge le ke ba a chom so ma ki phua lam kaya tam le chun masanga ate program khat an he leng te khang la ya chu leng tam le hin war ta me ti chu na leng tam le hin war ta me na thiong ta me ti so army na soldier ho so chia he to ayong he nam song wa he student leader hita ata youth leader hita ata atam teng le hin thu he te ha complicated de ha ga te chia he alien organization len ta ane ho tin support le wan youth on na ai ti chu ai ho nga khan to na ki tup na khat he de ha ga te in nam pi ba ni nga ke yel da ni ti chu alien ho zo ai supporting aneu ho hi ai thai na sa lo ding na alien nai ki pun khom ji ti so in thel hoi ta khan hi le hi chi leadership quality hin youth lang hi ji na education lang hi san ya changes a hin po thayam hi chi leadership quality hin nga nam nem ko man si ki ka education lang changes itile to halal ne ong sei bang chuna Delhi University a kyong chu kan graduation ho kan semina sayong chu kyong Delhi anachi khalo ka hin ewang ke so ne ha ki thopi dan chuna ka admission jong cha ma hoin e board pi e hi in ke so ke chi lo ba ka admission jong ma hoin e board pi chia chu chita manga chu mi om khalo thinglang mi Delhi a anum khalo ele phai sung nga ngong ga sei ding ngong chu moria apana chu champura apana phaya lekha hon sinom ho chu ke so an alampi ding asep pi jing na ha ke thopi na thum le chun education se chu a hi bo in college admission ho se hi bo in to IAS elo MPSC penom ho jong chu na ke so tu lai coaching ho jong abo te kilomin he na coaching ho jong ape win abale alampi dingo aga asai pin hil thei khat nin jong au movin he na me inspire and be inspired kiti khatang ko anei kit win he chi apha chom le ne ta adi da khang tha e ho loi ho ding ho hin abang khon ho chun coaching jong he sum jong in zo ji po win na ai la amy society in a Kuki society ne ho in chitabang leaders ho in a win now who can set apart for us na who can tell us the way e ho chu dana body in het lawa iti coaching halai kala halai mun hi ke dinga phatem ti ai le e ho ke so hen lang ipi hen lang jong le iga do ai le isei pi thei mi om jin he na chlai khan to na khan he chong hi ban education se hilowin abale ga sei dinga chu mi kha chu le kha na sim te hi zo le football pe thanom om in boxing lang om in na skill za chom nei chong hi ke so an abetup kit ne ting sei no min he na like sport ki chemno mo chu games and sport anei pi kit ne football langa jong chu hiti chun
มีโอกาส support อบอลกินเนี่ยไลน์จอมมีห้องจริงก็เป็นไอ้เรื่องน่ะจีอีโห youth holding in วาง development ขัดเหตุกันก็ใช่โนมินีคือพัฒนาขัดเหตุที่จะเห็นนะอันนี้ไอ้เลยกลุ่มงามคนละก็มันสิกินกันจริงตัวไอ้เคส relief secretary Imphal นะไงเห็นนะไอ้เลยนั่งมาที่ organization ขันนะ leader ขัดสองไงเห็นleader kan hiting nak ma experience da na hina hi leader na po na hina ma experience hi ipp humam like negative impact atam zo mam positive impact atam zo mam society a community a nine sai thai anh ke so in fa lai the post of down min na ma ajlai lai ke hi relief secretary khan hi kapu hin chi po se kapu hin kai po se ita tham khat ga sai lang na adang ko loi ho chu tela amo chu amo til chong mi tan ke ai ga sai lang dia ka bol hi the positive impact lang bo hi ke mo ai chu ke bol hi gam ha ko na hong Kuki sanu Kuki chapa ai phat phana hi le chan gen theina ato wai lo le ke ho ke so ho ki thopi nan sai te hong le ai chu ken respond ka bol je hin na mo nga te ka khana chu ke so hin blood organization ken ke nai ji he chi ke mo bol le lo we sumu ne ding yong hello personal gain di yong hello chi nam pia di chi he ti ai nam pia di enjoy ke bol ji in rims ho to ke bol ji zen ho to ke bol ji chi chu amama thing lang gama ko na gam le pata ko na ho nga phai so nga family nei lo ai lo le thi ngai cha ta mon chi chu family la nei lo donors la nei lo na ki chu ho chu ki hon ete ha kei lam kai na chu chu ete rims ho zen ho ka chi ya chu amon ken ka su tu pi je chu mi ho ete alung kham nau inam mi te lung kham nau ga ki su lam ki ti chu e a ding jong nu min na amo ki pa da ni vet le mu jong nu ji lung yal jong nu ji a ji chu ke experience kan hin na ti a chu tu te tu mo ba na yong zan hilang tu ni ti ho yong ai ki boy he chu lang a chu hospital a ki chi yeng hin ji a chu ma ba na yong hi te blood care organization ho ki bol jing kai de jinim so to ki nei de February na ki so a yong chu nan sia nan sei ngal ta hi le chan ga sei leng kim pin tai ga sei leng na i joy dia nam mi te Kuki cha te de Imphal song am ho ki thu pi na lo le ki bol jo lo de a jo ho bung yo se nu le pa student ho na bon win da ki tho le man ji success ding ji chu ku ya de ham te le Kuki te a le ki a chu ke te ha ke to na song ai ke experience te positive lang bo in ka muin thil phal lang ngan bo hong lu na ka tiพลังโบเหตุน่าอีสุสุดขั้นสมแล้วพาสิสุดท้อนคอมเตนะทุกจุดเดียวว่างสุด positive สุดนะฮะ overlap จะไม่จิตจะเห็นนะคือป้อมเลยไอ้เลยนุ่งลำหนึ่งเนี่ยก็มันสิกิดิ่งกระดิ่งfemale นุ่มไม่ละง่ายกับหัวเหตุน่ะกูคิด society leadership อีกแบบนั้นตั้งใจให้ปัสสาวะเนี่ยตัวน่ะอีพีนี้งานนุ่มไม่หัวให้ leadership ฮิจิ chances สิดาวแต่เห็นเลยฮิจิ platform ฮิกิปินุ่มเบสเซลล์ห้อง why reason อีพีนี้ฮัมIs it because of negative thinking? I hello. Ipisi ham chin hin sai thai da. Ga sai le ding chun e ho Kuki society in from generation to generation no me ho ye anem nu nge ki gel ne he na ne me chu ipi sai do ham no me in sunga thu ha se ya le mi ki tu moi ti kha jong om ki ne he na ji chun no me hon thu sai popol e ho hen pi sai da no me tip chane community word si e ha zo ven na ji chu generation to generation apa na yung ki man piu ai yung zo wa hi pha chun tua ape na change ding wang cho ha ding he na ai wang no me ho hin ai no me ho hi leadership quality tu mu peng tha he tin ka sai no mine lung nem zong nei zo vin pasal ho sang in tho ha zo nei zo vin na perseverance hi vin and attitude uzong chu mi khat ade lo la ga ki change by be thei win he na aban on name zo hin me ho zo na ha tho zo he leadership quality an me to pasale ga ba na le nu me hin ki nei zo hi na e ma to kung se ma bang chu generation na du generation pu pa khanga pa na nu me chu nim nung pe na hong ki gel pha na chu na ta education lang hin lang mi pi la thu se di hin lang jong le nu me hi chance ha ki pe pon he like ipiga say dam unequal access ki bole na equality umlo e ho thing a say dinga jo ta holang neu ho bang chu tu hin
aban ka simbe no me tile anula pa jo hait a support bon me the a hilala na e wang e helal ne kumza nu me khatun le kha ka simbe no me tile anula pa jan pi support bon na zinei do in hin kitile a hilala ne ji unequal status in a ta wa zong hin nu me hi tu changya nim nung na lai hin e wang iga sei no mo chi pem tile Hindu ho to ga ki bethau hite na e ho masanga status su chu Hindu nume status si Hindu sanga analin jo he na nume status se Hindu tia chu nume momong chu parda system ki tikha anazui pi ne na e ho Kuki society a cho lom wang ja num lo he e ba khang ong chi dung ju in tu Hindu society a hin lo jong atha pass bota win the main jo nu la property ho jong na inherit a bol thei tai ne e wang in la masanga enumu status to hin to Kuki numei ho status si aki khebe si nai pone na akal jong akal boy ne be chen na lai ne to ka ga se nom penta jo hile to 21st century hi tawin lung set in ilungu sulen hiti na numei pasal aki na poi ti hi eki he nu wa hile e hodinga chi aphape ne bomte numei zawlawa chu numei na kisunem chana chana nume isu nem chanwa chu community khani khangto zo lo ding he pom tele women play a definite role in youth development or development in society chi khani het nga yu pom ten nume quality and lang personality the nume bowling he ati kha chu azolo umlo he na pasal hin patient anei lo he nume wang patient akinai ne te za chun chu chance chu ki pe phat le ka ti chance e ki pupo ne he ti wang ka sei no mine bum ti ne me chu I ho Kuki society de ne me le kha hong ha sim khana athep thima le kha hong ha sim sang thima hi le ipi chinu hu kho in te na ho pi ngam om e chinu hu akichi se a kho e ti lang e se win a chinu hu le kha sim them he ti ta sang in na chinu ko mi to ki to thelo he tilang zen e sei do jin he na ne me le kha hom sing sa hong sim sang ho ji ti jen se e ba pasal langin la pasal le kha hong sim sa nga hi le chen e sei phakit ne vin na e ka e pa acha vin he wa ne me a chu be se poiting ga sei no min he na ne me e vet neu da ni chu attitude no se ki change len phade ha te ka ngai adi mama jing in na me hi ti apanai ta hi ki ge jing ke to azong ai want to changes wa hong tai na aba 100 na want 100 hi nai point na ti chu hi nai le gol hang ngol ko man chicken in gating nunga lamnunnem mi numei hi leadership quality hi training bol sa hu pe na pa na quality nei sa hi pasal ho sa phazo he ti na ipi comment na pi no mam nang leader khat na hin chilai he ji chu ke gel da ning ga sei le nge no mai chu ki ha anu nem no tam ta men no mai chu mi no ya kun yong heaven no mai khanin pasal khat thil khat ai lo le tia thil khat hi nei ki thu pe vin tiang sei teng ki da nom lo he koi musa na amo femininity power jo chalai an bol te on la ko me sa ki mo da ji lo he ki nei le dam la ki dam hi le ki bol pi jing ji e chu mo kya kai ba na ni nga no ma ya de nga e chu powerful it a weapon khat ning ka la e chu amo feminine jena e chu hin nge no me chu quality jo hai nai pasal to ki ba lo na zom na chu jong la ke gel la na no me yong he eti ha tu la ya he na ki tong ho he eti intellectual la ki ve na tam zo na intellectual la eti ha intellectual abilities khat cho nei phot na hele no me pasal hele na tu hanga cho ko poi ti ke ba ai banga no me aga bol thai di pasal en aga chin thai no me ga chin thai khat min na no ni ge ba ke lung gel wa no me pasal hi combination ke hal le wa na phan ti chu ka ge na ni pi na ge ba na ni no me pasal ki ba na se me na ta se ni chi pro mi za ha yo na inequality kan o min na pasal ki ba lo na no me pasal iti ba ki ba andam na pasal jo pasal in no me su no me he e wa ki bang lo ta ki bang hon he chi ga se no min ne me abo the chomin pasal abo the chomin ne a hi wang bo the na chom ane honin it doesn't mean that one is smaller or one is bigger
na equality ngai he chi hon hezi povin ne mai bo thelo na zo e ha sei zo jivin na adan ga sei dingin hovin ho banga kon ne mai pun ve ding cho bo sei jivin na bom ne mai cho pun ve e sa nom tan hom dile nu mai cho culture ni dinga bo e de yu he na mila ding do lo ding culture tip chana ni ding sei ngai ding itu sei ngai ding just a follower a egelo he na pasal ho chun ata sa chungin culture attire kha zaw hi zone ho esa po ve na ta ga sai ding chun kun ho bang chi nu mai chun pun ve ki ve la hoi dan etiu he ele pasal chun a link no ve chun sai pi khu be chun be le hoi chom lo dham chong ga sai no minen chun ipi ve sam dile pasal hoi abona leader hi in nume hoi follower he tin e ho Kuki society ikila la live tu chanwang hakat to step hakat enkal to win na e ma equality kitiwang om po ye it's a far cry katino mine adi na nume ho zong hi piti ha leadership quality nei sa hi zi win na platform pile hi jam khan na pasal ho sang a bol do tam thai de ti khat so hen na hoi zin a hi le twin ga hung kit le gender basis langai hung si tawin na in zo le ki ho le atom lai chi de win leadership langa hung kit no hitin e ho youth a hi zi sun e ho khusungai lo la bank sunga sa club inai win na chi jo le khusunga ta salangai tan char sa jong youth society lo le hiti ti in ai na hichi church sa youth ho hi lo le ta salama ki bana club ma youth ho hi cho hi aphat songa epp ma go hangam khulal ko man si church to hong ki sei le church a youth ho ong ti teng le na church a youth ho he ho bung khana cho church khana cho youth ho he active hi ba youth force a hat le church nom jing di e ji mi u sin het jing di u hin among church activities tam ta in church ayong like Christmas season in ayun New Year in ayun ay lo le the program that in ayun church song abon in ay so okay chia chu youth ho sin thai ta hagaw lama atia sin thai ta on active part la over church mi pi ho congregation ho chu amon lead a ball wa head to education lam to ki se hen lang ai lo le adang jang hin la technology tu lai khan to no ho jong le I cho to lead a ball thau le church nom jing church youth khan in pathian khoi ta het chu ga etia ka sei khile ne nga dam min lang nupi upo ho ti a hat lo ho na a hat lo atha hat lo ho ti taw te mi nga in nupi te a han lang ho mi nga in pathian het to youth khan in pathian khoi ta het chu ai chu equivalent de bong ngi di ai youth chu full of energy hin na a ball a gel chu a ball do jing hin chia chu youth ho church a important hi dan chu kaga ti hate ka no mai bo ve chi chu na ya chu community langa chu ete social ete society langa chu sei le chun ta particular langa chu sei le chun ai chi ma chung ni tho youth ho so ete imacha ete tu lai khang ete khan to ki to dung zu ya chu thili bol lo la tu lai chi lo win chi a chu community basis level langa chu ga community langa chu ga ba teng le chun youth ho ma chun ete head now to thua lam kai homi te bel mi te apu le ai ja ko na chu khan to nom thei te ti ke ban bana next generation ho yong na youth hoi tan bol the le exemplary ang pan te le ja chu khang to de he beng sung ko sung we ka ti no community Kelvin in sung se jong ke vezong le na youth ho da khang dong ho in sung khunu le palam kai na ki o hi in ai la in sung hong nop sa chu khang dong ho cha tia ki ngai ki ne na sida bang ma chun hoi lang ila ep community hela ep society jong le youth participation hung hat na elo youth leadership hung hoi na chu lai chu ahung nop jing in development hung jing ahung hoi do jing khan to na ma cha na aphathei ne ji chun youth leadership ki te o society important le jing in ne bam til e ho society jong hi tai developing society hi lai win na ji chun youth athem aching abol thei zem ho hin idea tha hum podo hen lai society a khan to na ding hin na
hung po do na political lang hi zong le athanom ho chen zui pe han lang na hi ti chun ki bole e ho society e khan to thi dingwe tin skill a hin na youth ho kha tha na chu youth agiti fresh young a hin na til chu neu khat hoi jing ti na zo hin a hin le Kuki society a hi youth ho hin itama bang role hi lo wa le Kuki society hi chan gya kipum khat na hum lo thai dia what are the roles na the leader ho hi itama bang role i lau la hin Kuki society hi kipum khat na kipum khat na thai dam si open te in ka ki ho hi ten nga lam nem ko mana si masam ka te ipi the bang role ala adu wang chu ken ga sai thei point bom te kyo leader ke hi point na I'm just a follower so chu hela neo ha zep do hi in ai wang ti mit mun ga ke sei le e ho youth lam kai ho ya phathei le ding they set an example ka tinomin na first of all they set an example me chu iti halai dam me to ipiti ke ho dam ti has okay ne not only that abale ji ho leader ho hin to class 10 12 hung pass a hoi ta first division position holder hoi reward aga api ezi jong ko mi athanop sa o na youth ho chi reward aga api wa sumnyau chakha hi jong le aga ki pa pi jong ko mi thanop na kha jong a hi mi khan to na jong a hi in abale encourage team activities ja sport dung aga bolo ke zo sport zo ho jong aga bolo jong mi kha ven sungi lang kho sungai jong le yit jo se an pum kho me na anake ho khalo anake khalo rong chu lai pa jong jo ki he to in mi ong ke do pha alungel sei kho bovin elungel ong eung sei khom pha le khan to na ngom je na joy I ho ke so leader ho apan kamu do e ding set wang na se chu hi po in aban le ga sei kit ni jong chun aban ga de kit chu a fail ho jong hi ta exam dunga fail ho jong hi kitil kho le katinom kit line he bom te e hon tu la hi a pass ho se reward e pi win a fail ho hi e kho sa bi se lo ham elo in he mil jiu ham ta bang khan o men na a fail ho jong hi kitil kho hen lang counseling hoi ten ki pele mi chu itil kho pha le hen min thil pha an bol no ma hi ji chun na til kho na hi ka sai no min he ki til kho be le ka ti e adi hen na ale hi chlai point also relief secretary ke so khan hi na ipi na sai no ma cái năm pi Kuki youth leadership hi ne ding quality khat ga sai lang na ka dei khat ga sai lang la e nam sung wa ki to na ding tia ki mung khalom lo ding ti na hi zo na e chu tu a youth hon e chi da bang nam sunga tia ki khan tum na discrimination ai ro le pe ha party a ta fiction chi no ho ta bang na zo da bang control bon he ding a chu nam sunga zo da bang he tia content bon he ding a chu tu a youth leaders so hong pang ding youth leaders so hin tia mindset khat he nei lo ke ti he chu pi ham ti le phung a kiu ma hin na phung hi ngai lut lo de ka ti na hi pon phung a hi na hong ki to teng le hin tia difference nang ke ki ti khat om min phung thu hi ha bet lo ding ken Kuki o he e chi khan to ne ding yo he youth hon gel lo e chi ken enam sung ba he tia different khat le khat tia chum hi na chu mangin te tia ga gel ong lung ding to a youth o ong lung ding tia future hi tho chia chu tia phung le changa na to lo ding phung le changa hi tia society hi divide bo lo ding na hi generalize ta to ding ti ichi mindset ni tia youth hon ki nei le na eo tia nam sung hi tia ki to thai diam tia ka gel le ki ai le adi na phung le changa hi thil in to hi chi ha bol win na phung khat ai je organization khat formal kho khat hi le achong khat ki for hi chi bol lai jan wa wang hi boi na wang chu jing ke ding hi ai thia chi hi abong ho hi I ka la wa pun khanai ki khop na khat I bol teng la wang sun I role pau jan hung do thai ding hi na tuin aneu cha ki form lai leader is a kyum jong lai cho chun ip bol chum di ham na ki bung khen na leadership chu hi jing ding hi in ai la tuin nunga lamnunnem ko man chi ki ding ka te ai la to hi chi leader in nei ho ti tau te society organization tam ta na ke so min tsa o min ke ka he zo zai pon na tam be se jing ta leader in nei ho chule society a hlo khusunga leader in nei ho zo jo hi
hình em mi tabang in training chu khut chan ga phai zo hi sang lai I chan ngai training I chi thai ham training hi neu khat be I bol nga he na aji chu mi lead ball hi taw kong to kha hi taw so I tabang bang fast I tabang bang ham tabang bang facility su nam tabang training ho ga chin na thai simple tan heng sai to ega sei le deu chun na e ho he training ho chu I tel mi hi born leader khat na omin he na training born leader kiti dinga chu it's very easy na ai wang e ho hi born leader koi ko ham ti chu pinpoint koi ma ki bo thei lo ji chun training khat ma ngai ne chi training chu leader an hi sa ho na aching athimi tam ta ai movie ne he Kuki society se se azong IS IPS MCS tam ta ai movie ne he na jo chu ama ho aveng venga leader an hi diu ka ta san ne he na jo ta bang kom chun advice ki kila han hen lang ama ho kom chun ipam thu khat ega he na le decision making ho ama ho pan jong chun na ga gi gi to mat le hen hoi the ding da ne twin ga sein ken chi Amy eho Kuki society la amang ke hembe se point to AIDS based society hola kan to zikha ji jama ho kominga ama hola adung jenga ke seile na ama a leader pa hu ipi ha abang ko drug addict former drug user ngan cha an hi jiwen he na ama ho ko example set bol he mi vet dinga example set a bol dowa mi vet dinga class nei ta hingo he gom te min an vet hin ahi na ma ho chu athusim asai pi jiwen kyong hitin kan nang ho ta bang kan hi vet ti chu advice hoi ta bol jiwen decision making in jong help a bol jiwen chite bang mama chu I ho to leader eneu jong chu aphamoi ka te hi poina athemo jong athemo e tiong tina jong hi poi themun te chingu te ewangi ipu epa teo athim dam set no move ama ho advice jong khat no do mu te tiwang ka sei no mine adi mama ze na experience so chale leader ma so advice le ama ho hil na chu an ngai tin an zui le han I chan kanai phat chom pi se diveti chu enai le hi chung chang thua hi relief secretary ke so golang Ngamkholal khoma hi chi point na hi na ipi add on na pi no ji chu youth hi youth leaders ga hi no mana za ga pan jeng yong soi thai pun na chi training chi tham khat basic foundation ti de ha ya orientation type man na cho he hoi ta bola EPT ke man cha de ham executive for ki ka masanga alui sa ho chun la executive for ki ka chun ti cho da bang orientation ho he amon set up bol hin lang hong pang tha di hen lang ai lo la apang lui sa ho yang la tham khat nam pi kong tol da bang ki yeng na youth level la chun la ya chu cho da bang hoi ta atia pre atia advanced cho da bang he course ho da bang chom cha training ga bola ga ki ho ho mo chu ke ma poi mo ka sa point mo hena sai so hele twin without member of the society in thailo society of the leader in thailo hena hele member ho mipi ho he wise decision making how to choose a good leader na iti choose iti bo ngai ham chok ga sai lamnunnem ko an nga ko ni adai ge sa je evangin kaga ke geldan wang na mi chu iki ho thei pi manin chu wang chu leader in mo push da minute te mi chu leadership ai itun do pha le ale khai chana themam ipiti nam ami na ipiti ham to say theme dinam apo zo dinam cho chu gel to chat no hitin hangu hi te bom te leader ai eng khan do mi pa chen e ho chu we say that eng told you amazing in tinna to government service along ga ega but na hile mi kho chu officer hi masanga internship ta bang kidam ipiga se ham internship ta banga khat na practice Nikolai he chi ta bang khun to chu leadership ai eng tundo chu practice talawal mo I khat diu hi ta tundo diu hi ta ji chuna mi chu a quality ve masaw hite a personality itabang a quality itabang chipahi chinu chipahi kitungle ipitin dem halai chan ipha sa dom cho chu gel to masaw hite to a chun mi kha to ikho thei pi mana mi kha chu eloi phata ai mana chu mo so ding a hi poi na eloi phamo mi phalo kha dong chu e dinga a kho pa kha dong chu leadership quality dim se an nei zo a ummin he na emu da mana mo se ding jong cha hi thei po ne chi chun leader dingwai e pan sa no mi pa chu a lekha thep na jong veutin
a thu sei dan jong view tin a chon dan jong view te kati no min di ta hen na personality vet masak ngai na leader ding a than ja ji su kum khat ki vai pu nai lo kum ni ki vai pu na hung hi ni khat se le chun jing le a hoi ta poi jing le theng tau ting ti thai ki hin na mi la ki tung do ngal tai wa ti ge lo khat hi su ama jong wo thai pu a theng ho hi chunga hai question lin ta khat mi ji hin na. So when we talk about this ki whole thing, well, it's not only about organization leader or society leader. Tai ho government na ilhan do EMP ho MLA ho chan ge zo an to kha hin na. This is why he in just before selecting wise decision to let study buang ai jo thupi pen he ti so hi in. A hi le twin gol hang ngamkholal ko man sikiring kati. Ke so a hi in chule adang da organization jong tam ta in nei win na. Hi chi organization in nei ho hi chia tu twa leader ai nei ho nang zo na head ding kata sanin na. Hi chi ho hin quality in nei pau a phat song noi itabang bang anei wa alo le nangin ama ho an pitra quality ai lo le a personality wa naga hia sa nom add on hitabang mo hitin change the ball han lang le hi san ya hi phat song be de heti na lungge la ma le na hin sai thai quality the ke so member ho jikin jong achi san ke be se pon na ke tem khal ga sai lang ti ha ama capacity ama atia thik na nei yong tamin na mo nga education line na le ho chu education ti pp ham ti facilities song an pulu diben tu ayong hi ke so Imphal na to lo ya kung sai yang a lot star the public school ho the free coaching class ke bol class and metric pi ho dinga tu ai e cho ta bang idea hin pulu na atia chapong ho phat chom na ding hin podo oyong o min na cho he atia ke nong ka ki pa pi le aban la qualities ki ti he ga aksai le atia you leader khat hi na chu qualities ho he le kha atia educated person bang hi ngai ha ka ti no na ke ting nga sai ding a chi a chu educated person in min chon leadable thai lo na chi a chu tam phat amin ha sa advanced experience kan in i society a chapang hoi lang ko hiang le leadable deng le lam pp om de ka ti no ma chi a edu kai gel la adi na quality deu khat nei ngai chu chu apna chu sai neu se hung be jing hin na adi a hi le ai ho la hin leadership leader akil hunting a hi le zon hin sai bang chen piti da ha ai ho mai phat bet ti da ham na a hi lo wa hi la phum la chang ji ham le ki cha man ji ham a hi lo le I pham khat jin si I bol le win na hi chi am lo na ding a I tabang steps lo ngai ham anu nga Lamnunnem ko chi bang chu ke sei te jong ai po na lo na lungia la cha na I te bang step la de ham chi bang so I don't think I'm in the position to say that. But eva ke lunggel khat chaning do a hilawang na open mind de lung lin hitin na e ma phat chom na ding se ki gel potin I ho Kuki society hang pi ai phat chom pi ding wi ki gel lo na e mai pha jo evet ngam lo do heti ka sai no mine tu bang chun hello ne bang chu ke so leader hum hinom han lang vote nei pen hung te lang ken ama chu leader dingal hinglo ka sa ahi le kapi da jinga na ama ko ma chu hoita ka sei jing la apha hin ahin la mai pha mana chu kana pe kha ahi le aman englam ke dingo hin englam ke na wa chu bo khel to khel din se an nei ding na chi pha lu chun eng sei se din a sei se la chu e ma mai pan ki din chi e sei se masangwai ki sei se masangwa mi lu isu nyo masangwa chu ki gel to chanu hitin lungle no hitin na ai ma ding phat chom na ding se ki ngai to lovin mi pi phat chom na di ki ngai to le chi mai pha ba zo ki ngai in te ting ke gel ni ati ena ala hi point na chu gol mai pha ki thei lo na kin yong ka dai point na kin yong ka dai among nga chu ko loi khat chu etia ke chu etia ju don mi ke hitai ti te zu a lo mi ke hitai ti te zu ko don khom pi ko loi pa chu ama chu lam kai ke hi sa no mi a ama chu force line kala le a force ka kai sa le dia te ju don ho se ko hung hi diu ta chu lam kai chu ja chu mai pha ki ve a eta ki tung do oi
very danger ha ka ti no i ho destructive lang zo hong hin le ka ti chu ha kai sai no อดีตนะพัดชมในลำกายแล้วว่าลำกายจมไปเลยกินแหนขาเดี๋ยวจีลำกายว่าจนอากงต้นเราว่าจนไว้ไล่ตอลหะที่ความจุ่มไล่ตอลโตที่ความจิตใจไอ้หัวคนน้ำหิตายนะจะจะ wise decision บางหิตุปีแต่ and then you have to be yourself นะกิจจังไงเราดี decision ละป่ะจะ whether good or bad จะทิ้งป้าจะปมาบอลดีเหตุจุดเหตุจุดเละตัวหินleader ขัดหิอาหุ่นกินแหงตายนะตาสันตายแล้วมาว่าหินกับฟิตป่วยตีที่อามาว่าจะกิส่งเราเหตุต่างแต่เหตุอามาจะกิส่งไล่วันไม่ปีน่าหินใดขนาดตุนดอกซะ in that case it's a leader person what should he do นั่งนี่ลุงเดียละอีพิสเตปละไงตาม whether he should quit ไงเหตุตาปังปงสันเดียไม่รู้ว่าเฮียเลยอีพีที่ step สละไงทำถึงว่าลำนึงเนี่ยก็อีพีที่ step ละไงทำที่จวังจุมีจะมากินมาหินนะก็บอกเราเราเดตามินอกิเกลาหิเลยมีจุลุงเกลาอมเหจีก็บอกเราเดติลิกิบอกเราเหแต่บางหาจงเลยนะมีขจุนอัธสินะบอกเราปงเงตียเอฮอนเอสนาเลวังจะจวังจุอภัตนาหิเลพายตินอาเซเลวังอาเซนาเซเดบอมติเลจิตอามาโหจนอัธเสหิวินนะลีเดอร์หินโนมเราหินอามาโหจะหินโนมเรามาซาซามีอัธสิมาซาซาทิลกิบอลเอาหอยขัดจ้าอมพวนเห็นนะจะ English เด words ขนาดจะคุยโปควากิตินะเฮ temporary ดิ่งอ่ะมันจะอุสกิบอลให้ติจูนูหอยไม่ดานาทิลกุงมุมโดอจีนนะจะจะเท่าเราเฮจีอัธสิมาซาซาตุนดิ่งมาจะตุนดากูวินตุนดาวเตกติโนมินเฮบ่มติเลleader he ding me he no me dim set no min he a quality zo ne me dim set no me o min he na jo la chu me dim set la chun hoite in view hitin hoite lungge lu hitin a he zong his nom leadership quality zong nei jo ta mang ju kilan zo te tin ge lu ne adi na bet tu chat ngai ta ai le gol hang ngam khol ko man sikit kating leader in hunting ole kai ni hango ti ho khul hana pham ai lo wal ai hon in dai wa gu thima ki sai lo lo ko hi cho ko hana pham ai wa lai chi atamin na mi zi na assembly bol ai lo thong na bol ti kai ni hango kai ta pi ti da ama hin han tai te na ki so le lo mi khat kong khat su i dai tao khat su ki se le na hui chi khu i han no nga nang lung ngel dai se sab te proverb kanu min na an empty vessel sound much kiti khona bel hu akeu hu hit la hagin so na tui dim pa hit la ging lo so ai chi jong hagial do ngai ha kati ke ma ma ju mi khanin kai ki de ti pa so etia ama la ma ki so nga sei ham ai lo asunga ama line ki simin nga sei ham ju ki hat lo he chi bang so na chi ju tu so mi ta ya so mi alheng di ho yong he etia ki ngol de lo de ya so quality जो नहीं हंगिन तिपा तो टिप से नाम पा जो a quality जो comparison की बोलते हैं ले ऐसे जो minds decide की बोलते ही दे कोई पेन जो क्या तुम दो आभा हम ना कोई पेन जो दाल आभा हम ती हट जो कि नहीं मामा दे है जी constitution ना जो कई भी अल्लाह ना जो पेंग लो ले ना quality जो अन्य पहले जो a peng pa yung so quality nei the handing na a peng lo pa so quality an nei ya le hand kit ding na ti chi adi ma ma se ai le in so quality ho tam ta nei sai han ta na adi thai ma ai le Kuki society context a leadership kan hin na nga ita bang quality nei nga not outside quality pa so ga khoi Kuki society a hi quality zom le kha inei ngai so society to ki to ana I thil bolo I boi now to ki to ai ita bang quality ho hin nei ngai ham longgel ga se khoman Ken gelin wang ta yo Kuki society dinga wang pungle chang thu he Kuki society on kipat do no now thu he mi khat wang ga dei ne bom tile yo tua jong conflict nei lai ta o hin na ga sai ding ju so pi chen khom pi ho na ga ho mai ho to conflict hi neu cha ki nei jing ke ne na lai ju phung Kuki history hello mi khat chun lam ka ong ya le thu asai thei lo ding he ji chun Kuki history hoi ta he mi na le khat the mi ching mi min athu la thei mi cho ta bang khu ka dei ne ken ba history he na phung le sang story hoi ta he chapang sa he sang le na youth thui ji ale tu Imphal zong i ta po ya chom lamin ai ho Kuki society a youth leader ho na leader tu ho le leader hin tu ding ho ko mai EPP vai la nan nei ho nam cham sa chan hin se pi ho na gol hang Ngamkholal Haokip ko ma masak te sinom jo le youth leaders hi ai hi ngal ding ule ilongge lu hi
the broad minded hi sa utin na bandan la koi ma cha dia khan tum nei lovin phongle chang lang ve lovin gamle khat ho ve lovin in sa boundary um lovin na tong utin na Kuki level a dingin hoi tin pong hin tin amban le izona thei senin itai mo hi dedicate bol lew han chi chu khang to di adi mama zing na dedicate ball ding a khen tum ne loading so na ila nunga lam ne ko ma cha hi phivai thak nei no ma ken ka sei no pen choi le hiya hi ngalwa kilanga ikilan ngalwa hele lungsit en mi pi phat chom na ding ngai to hitin ei ma phat chom na long chu mi pi phat chom nai bo phat ei ma phat chom zong hung te te ji hin na mi pi a ding gamlen nam kho sa na ding in thil bolu hitin aban le mi humble living style khat nei with te kitino mine bom te le ho leader ho ekile se tina cho hi bo in eva yo Kuki te i hi na mongu win na mi kile sa te he ji u chun na thu iti sei da ham leader ka hi na cho mi vet ju te ai iti kung hin dam choi ki ngai to ma sau tin abale ga sei nom cho lung set ten di to halal ne on sei ta bang jum broad mind nei u broad mindset nei u tin ni mai pasal khang loin a hi thei thei pa chu abo thei thei pa chu capabilities qualities nei nei pa chu ama chu mangu te ga tino min he adi mama zin na ke pam he zingin youth akiti te ngai le khang tha khan don lai hin pha tam tai ne hin hi ji khang lai thil tam tai bol theu hin pha in nei lai sung wa hi leadership quality cha in nei wa ha hunung ting jong le thil pasom tam tai bol di hi zin hi ji youth leadership society organization a leader in tu na wa hi platform hi ai ho phat som na ding ai ho min than na ding ai lo wa la ai ho private na ding a bol hi lo wa broad minded in nei wa hoi ta nam le gam in sung khusung veng sunga leadership quality hoi ta nei phat som na tong do khat in hi thain na ding win pan ha ta in lao hi tin chu le tu leader ho han la hung ding leader has at least training na ne ucha hi jong le training chiu hitin hoi ta in study bolo hitin vai po hite tu ti lo wa hi le society organization tam ta hi ipo la diu po to lo wa ipo la diu sting ta lesson ai ho Kuki society man tha na ki to mo na boina hung so de ti su tunia guest ni to ki holim ne ga ne yo hitin ki pam le zingin tunia ding agenda Manipur Kuki edition discussion ar hi hin cha yo hitin so le tunia panel hung te ni jong chung se on impact tv Kuki channel thalhangin ki pa thu ka hin phong in hi hi tuni program event na vai phat som pin how impact tv Kuki channel official website a comment le feedback ni hin pi thayo hi tunia ding hi channel na cha yo hitin mun tina hi program vezo si na bon chawin mangpha